kadai nabita wa man qalaha minan nahari wa huwa mukinun biha nigi baca iyewe cicamoko tangassoy pamata min yaumihi tako mati mani sabaluan ni fahuwa min ahlil jannati maka dia termasuk penghuni surga. Angka gatau si dioli ya ruai babanna suruga ro manguli mana lo kurialena angka garo maka dai nabita arju antakuna anta ya Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lani mene patarakasi tanra syukur kamarajata. Nasaba pamasena akka masena nania patiran Allah ripada di manang natu padang kasih pasilena rangi perlu sempaja subuta nasibawai berjama kotoropai masalawa nania assalamaka masa lauri ali malabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi simata patiroaki asalamakar riwanu alino labi-labi pa riwanu akhiramati insyaallahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu labiku angke hadiri. Tu syukur maraja nasabah tu padang kamana siratei ular ramalang. Tu padang kasiratei sekarang sudah sampai hari ke-22. Kadai Andre Guru Imam Syafi'i ya komelo kisapai Lailatul Qadr. Oko itu wani 20 si di Monro. Laba apa nih di? Apalagi nasang Andre Guru Taro Imam Syafi'i kona 7 wani Jumat. Wani Jumat tu isa dilaba di jadi laba nih. Maka dari nabita tanah sarepa masinan niya asalamakan kualitasna pakasiwiang itu angke ripacapuranna. Jadi namopek ko bati tamatongatongang mapa mulai wani pertama latu wani 20 sidi 22 harus sangkaki matika malada maritutuiwi malam-malam terakhir karena maka dari sesana itu pandritata iya mitu nade napatan tu nabita malam Lailatul Qadri komang yang kaki matong-atongang mapa mulai wani 20 sidi latu wani terakhir. Jadi upasa ki aja lalu ki gaga salaiwi sampai jampan nita ya kodeta sampai lama tarawe rima sigi tak kakek lalalui malai oko bolata saliwanna sampai jangisa nasabak makadai nabita mangqamal laila nigi mas sampai jampan ni bi asyri ayatin nasabak 10 ayat sampai jampan niki tabace ko tato ki 10 ayat
kutiba lahu lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak termasuk lagi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teka jero ya 10 ayat mega gayaro. Siaga je ayat suratul Fatihah. Pitu. Kotame bismillah. Napa itambai kul huwallah. Siaga ya air kul huwallah. Apa? Berarti lab bini. Kadai nabi tanigi masam pajampan ni. Nasaba 10 ayat. Tama suratul Fatihah. Napa tak baca kul huwallah. Berarti 10 ni si di ayat. Maka kadai nabi ta. Dena tuna termasuk tau tak lupa lori pungalau Subhanahu wa ta'ala. Jadi upasaki aja lalu tak lupa masam pajapannya ko takuan kehalangan talau mawitri tinggal lagi masam pajampan ni aku bolata. Maka dasi nabi ta mangkamal laylah nigi masam pajampan ni bimiati ayah nasaba 100 ayat. Hampir ni ko 100 ayat di. Kadai nabi ta kutiba lahu minal qanitin, maka dia termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadasi nabi ta wa man qamal laila nigi masam pajampan ni bi alfi ayah nasaba sisabu ayat. Sisabu ayat. Ya nabi ta manuru caritana desa yako 20 nisit diwanina 20 nisit diwanina taman ni 20 sit diwanina ya rumah apa mulai wani pertama latu wani 20 matin romo nabita si jalap bicek de napa moto si masam pajang yako wani 20 nisit di dena natin ro nabita natitai mata nasu jumpa tera nabita. Yang karena maka dia nabita ia tu risaliwan na ular ramalan nabita arwah janna sampai janna nabita. Ya kota mai 20 sidi narek ni lipakna enapa matongatongan. Tega ya samatongatonga kota mai wani 20 sidi tega ya samatongatongan. Elap bibi pakasiwiata nanyaro 20 loyawa. Ya raya samatongatongan. Ya kepada moi depa tu tatonga-tonga ngasana. Oleh karena itu upasaki ajak lalu ki gagat tatangi sampajampan nita baik itu tarawih maupun ribolata ko tambah yui. Selanjutnya tentu macin naki makasian nasaba meloki tama suruga to. Melo mana muki gaje tahu suruga? Tapi regere liman na ya rode na melo tama suruga. Melo mana kita? Maka dai nabi ta angke na caritaki panguluta Abu Hurairah. Kadai nabi ta man ampaka zaujaini min syai'in minal asya'i fi sabilillahi du'iya min abwabin nigi masjidakka duan rupa sewa-sewa mapasangan yaitu ko mas sampajaki sitongan na tu masjidakka toki nasabayaro sampajangi sidakka watakale kadai nabi nigi masjidakka duan rupa mapasangan barakna mapabuka ki mapanre ki mapabuka taleti werinung mapasangan ni sandar maka dai nabita putihat lahu min abwabin maka dia akan dibukakan pintu-pintu yakni abwabil jannati yanaritu pintu-pintuna suruga. Nah sabaya tu suruga arwah babana. Ya ko neraka pitu. Maka dai nabita wa man kana min ahli salati.
Nigi-nigi pas sampajang. Nigi-nigi pas sampajang. Putihat mimbabis salati. Yuda'a mimbabis salati. Maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Kada itu panritata yero nakata yero sampaja sunna. Nasaba ko sampaja parallu. Parallu memangi. Wajib. Dena jaji. Laisalai. Karena maka itu panritata yang dimaksud di sini adalah salat sunnah. Tega yasa sampaja sunnah. Alhamdulillah. Jamaah masjid al-Lisang. Dega gawi tata mana dena sampajang. Kabelia tata imas sampaja. Duan raka napat tudang. Makotoro kona dapi waktu na sampaja loro. Perema berisal lapu imang. Mas sampaja sunnah si duan rakang. Makotoro sabalun na loro. Iya mitu purana subuh. Istirahat ki cinampa. Masih sikiri. Makanya pijumpan nama tanah so napa tuang kasampaja sunnah. Kadai nabi nigi pas sampajang. Akatana ro onro pas sampajana. Namo sampaja sunnah najamato. Pada padana tarawih. Sampajang pani sampaja witri sampaja haja dan lain sebagainya. Nigi pas sampaja maka dia yuda'a min babis salati. Maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihadi. Dan barang siapa yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Tegayasa berjihad di jalan Allah. Mempertahankan agama Allah. Loki roro si masigi termasuk itu mempertahankan agama Allah. Mengkalinga ki pengajian. Termasuk itu mempertahankan agama Allah. Maka dari Nabi tanah atau nasarepa masinan niya asalamakan. Wa man kana min ahlil jihadi. Yuda'a min babil jihadi. Maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqati. Dan barang siapa yang termasuk ahli sadaqah. Napuji masih dakai. Sakakna aja memang na puji masih dakai. Alhamdulillah idioku masjid alisang tungka wani pasa, wani pura pasa. Reki kesempatan untuk parole ni gamelo yolli ribabana suruga dari pintu sadaqah. Dari pintu sadaqah. Kadena bita yuda'a min babis sadaqah. Maka dia akan dipanggil dari pintu sadaqah. Wa man kana min ahli siyami. Nigi to si papuasa. Nigi papuasa. Tanera malak bawang. Namo matu sitan min syawalin. Anang asona matu ribulas syawal. Katotu sanindang kamis. Kato cica sulang. Kato ekatal sulang. Mega maka dia nabi nigi papuasa sunnah yuda'a min babis siyami maka dia akan dipanggil dari pintu puasa au min babir rayyani ya regayasangi babanaro papuasa babur rayyan tako makutana mania pangulut Abu Bakrang maka dia pangulut Abu Bakrang hal yuda'a kullaha ahadun ya Rasulullah suruna Allah Ta'ala angka garo tau yolli cik dimitau ya robabanna arwa mangolli manang kadai pangulut Abu Bakrang angka gatau si diyolli ya ro arwa babanna suruga ro mangolli mana lo kurialena angka garo maka dai nabita arju antakuna antaya Abu Bakar iko na termasuk rilalan Abu Bakar nasabaya ro Abu Bakar ro pas sampajang pas sidakah pas puasa yang karena tegi babanna suruga melo nolat tama kadai sesana tau panritata ya ko ibu karaki arwa babanna suruga
ipapete ki garo yare ke yola manangi aruairo batuan ro ada na to pandri tata ipite gi maka da ye ya me wole nasaba ibu karamana ni ye ya me wole aitania ro me wole ye me wole angka sesana to pandri tata maka da ko ibu karamana ki babana suruga ya ro aruai tola mana ta mayero maka da ki kapa peko carana aya dito isangi yang jelas tola mana ngi ro aruai tamaro iya titai gare ko tak bukai jandela na masigi nangka mata asoe pole timorang nola mana gaya ro babange tamaro nola mana to kira-kira di makotoro iya tu dena risa bayangka makada dua yola tama na saba angka mo pitumut ko masarani halusu si bawa ko sarai bapak-bapak ibu-ibu dena gaga anrom mabela detona gaga sewa-sewa perlu kekuatan yang karena makada rilalan na ako ramalabi napa kije makada melo kak manreng kaninandre okoro disuruh berarti anu mah gampang yang karena makada itu pandritata angka tumatu tahu ibu kar babana suruga aruai angka matu tahu ibu kar babana suruga aruai nah sapa si tahu pandritata makada siaga ni je renange itapu nomor de nigi masih dak kedua pasangan nomor 2 nigi pasang pajang nomor 3 nigi mempertahankan agama Allah. Yang keempat nigi papuasa aga pitalu maka dai rilalana aku ramalabi wal kaziminal ghaiz yana ritu tautat si mata tahangi China maka dai nabita laitana ini tega jero tau kami nama kasing surona Allah Ta'ala maka dai aja tamacai maka dasi nomor 2 na niga tahu kami nama kasih purana ya roh maka dasi nabita aja tamacai maka dasi makutana sila po sahabat niga si purana ya roh kadasi nabita aja tamacai ketal berarti pacai cair ka fair tahu makutana kan kata lu podang oko nabita makada haja tamacai makutana si makada niga pi nakada aja tamacai makutana si makada niga pi nakada aja tamacai nah karena makada itu pandritata babanna suruga ro nomoro pitue ia naritu wal kaziminal ghaiz orang yang senantiasa menahan amarahnya. Jadi itu sebagai rupa tahu biasa, tentu mega sewa-sewa, apalagi kedua telu ni wija-wija, idi guru pengaji, anak-anak yoloi, tentu cedek meloki si macai, ya ro tahu ero detona ya sama kanja tahu degagai China, para lumi ipakanasa tega yondri macai. Ya pokok anak tata cairi desa namarigaga dalam proses pendidikan ya rega pembentukan karakter. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman lebiku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melotoka rampeki 2 telu Pak Goncina suruga. Nomor sidi ya nama gampang-gampangnya. Kadai nabita mangkara ayatal kursi pi duburi kulli salatin maktubatin nigi baca ayatul kursi tungka purai masam pajaparallu 5 waktu tapala mana mo gajaro ayatul kursi ya rumah kade Allahu la ilaha illallah latu pacapuranna tapi aja mau baca rumah kada latu pacapuranna latu maka dia nabita lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa ayyamut
dena gaga palawangi si bawa suruga sangadinna amateng bekan japa. Nigi bacai ayatul kursi tungka purai masam pajalli mawattu edena tu gaga palawangi si bawa suruga sangadinna amateng. Ya to situ pu imang na patung kaki minimal purai ibaca sisa siaso sisa to siwani gangkan na purai mangaribi na baca tu ayatul kursi masih kiri purai subuh na baca to itu ayatul kursi angkat tukong ka lindrungi ki pole rinaraka pacalan na pungala taala kuasoi si bawa kuwani tapi maka de nabita tungka pura ki masam pajaparallu ena anjurkan ibaca ayatul kursi. Nomor 2, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadai nabita tanasarepa masinania asalamakang man sa'alallahul jannata salasa marratin. Nigi milawi suruga katallu. Miladoki ilawi suruga katallu. Qalat al jannatu. Mate suruga. Allahumma dakhilhu. Puang tapat tamaka meromai suruga. Jadi nigi tau milawi suruga katallu. Maka daki. Nas'aluka ridaka wal jannah. Katallu. Jadi oko kapatu. Nasabatungka puraki. Duan rakata baca siaro. Nas'aluka ridaka wal jannah. Kadai nabi nigi milau katallu. Mate suruga maka dapat tamanga romai suruga. Mate suruga mate. Wa manistajara minan nari salasa marratin. Nigi tosi milau alin rupole rinaraka bekatallu. Milau alin ruki pole rinaraka katallu. Maka daki nas'aluka ridaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Puang milau alin ruka pole rigalita nania narakata. Kadai nabita nigi milau katallu. Mate inaraka maka dapa belai wiro pole rinaraka. Tejara acana guru tapak guru ki. Acana. Angkat tu ibaca komelo toki buka puasa ya tu ibaca. Ya tu ibaca. Angkat tu ibaca tungka pura ki masam pajaparallu maka daki. Allahumma ajirna minan nar cicang. Allahumma ajirna minan nar dek kedua. Allahumma ajirna minan nar katallu. Mate inaraka maka da belayanga meropole rinaraka. Tero. Demi tu najaji de tu masam pajaparallu napa ibaca ya ro. Nah ya ko puramu ki masam pajaparallu napa ibaca insyaallah. Masih pungalau Subhanahu wa taala. Natarime pariladata apalagi rilalanna ular ramalan. Nomor tallu. Lap binisa di babana suruga pak purani nangi itapua rua. Itambah isi 2. Kadai nabita tau nasare pamasinan nia asalamakan. Nariwayatkan pangulota Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Kadai nabita. Wa man qalaha minan nahari wa huwa mukinun biha. Nigi baca iyewe. Cicamoko tangasoy. Pamata min yaumihi. Takok mati manisa baluan ni. Fahuwa min ahlil jannati. Maka dia termasuk penghuni surga. Nigi baca iya. Cicamoko tangasoy na mati sabaluan ni. Fahuwa min ahlil jannati. Maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili. Wa huwa mukinun biha.
Wa mata qabla an yusbiha. Nigi to si puadai riwaniye na mate sabalu subuh. Fahuwa min ahli jannati. Maka dia termasuk ahli surga. Jadi tak kakek lai baca iye cicak ko tangasoi, cicak ko asoi, cicak to ko waniwi, aga yaro. Maka daki Allah aga yaro. Allahumma anta rabbi. Puang. Idi mimpu aku. La ilaha illa anta. Degaga puasa lain na idi. Wa ana abaduka. Iya atatta puangnya. Wa ana ala ahdika. Kamu pak masyahada. Wa katanimu pijanciku. Wa tunnari lalanna. Wa tanna indok tekangi pak janciki. Maka daki. Wa katanimu pijanciku. Kamu pak masyahada. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Gangkau lewe. Gangkau le. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Millau alin ruka. Pole ridi puang. Risininna sewa-sewae. Tapugallie. Yerotat na cacepung Allah ta'ala millau alin ruki pole lo koryalena. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Idi mi wonrib mapasandre sininna dalleku. Wa abu bizambi idi tomi wonrib palisui atas salahku. Pagafirli tak dampeng ya puang. Fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Nasabak dena je tuga gamak dampeng dosa-dosa takutania idi puang. Kadai Nabi ta nigi baca iye sisak ko tangasoi na mate sabaluan ni maka dia termasuk ahli surga. Nigi to baca riwan niye na mate sabalu subuh maka dia termasuk ahli surga. Kadaki kafang ay malampe-lampe sa dinangero. Waleki sima ponco. Kadai Nabi ta tau nasare pamasen nia salamakan. Ma minkum min ahadin. Dega cik di motau. Ya tawaddau. Ma jenne. Fayablugu. Napasuku jenne na. Fayablugu. Napalatuk mana ya romeloi bisai. Katu tau ma jenne. Dena bisai sikuna. Padahal tu sikue. Katu tau bisai ajena. Dena bisai kacik-kacina. Kadena bita. Acilakap paru kacik-kacing. Dena gesai we jenne. Ha? Kadena bita paya belugu napalatu au yasbigu yariga napasuku ijennena summa yakulu napuada narimakadana tengkalinga ye yakinga tapala manang ye nasaba biasa mana ni masyahada maka dena bita Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak apalah tu? Tak apalah kah? Kadang Nabi nigi baca iya. Kau pasambungan nah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak apalah apa? Ulangi. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nigi baca ye ko purai na pasuku jenne na. Napakasingi jenne na. Napa na baca ye maka dai nabita putihat lahu min abwabil jannati samania. Ibu karangi baban na suruga ya ro arwae. Wede na cik dimi arwa. Kadai Nabi nigi baca ye maka dia akan dibukakan pintu surga yang 8 itu. Oleh karena itu bapak-bapak teman-teman lebih ku andrangi sejisalaku angkai hadir tentu puramanang ipasuku para luwe gang kayu lewe pada padana sampajal 5 watue kotoropai mang puasa para lu ramalange mamuare natu padang kemanang
termasuk ahli surga insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan diampuni segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama 1 tahun penuh sebelum bulan Ramadan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Taku angka dadaku tanpa salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Taku angka dadaku matuju riada tongange datanya dari Allah subhanahu wa ta'ala samata. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.